Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hai Samu. Sekarang Bu Ani lagi sama Baby Mumtaz nih teman-teman. Mau beli apa sih? Beli ketoprak. Beli ketoprak ya? Let's go. Oke. Lagi mau beli ketoprak nih teman-teman. Ini Baby Mumtaz lagi beli ketoprak buat Bu Ani ya? Ketopraknya ya? Pedas kah ketopraknya? Pedes dong. Pedes dong. Oke. Nih abangnya lagi bikin ketoprak nih teman-teman. Abangnya sering lewat sini nih. Abangnya lagi ngulek nih teman-teman. Enak banget nguleknya ya. Aduh. Panas banget nih teman-teman. Untas? Untas? Anas ih. Anas nggak pakai topi ih. Anas ih. Untas. Mau beli ketoprak apa jualan ketoprak nih Untas? Abangnya ketawa nih teman-teman. Kalian jualan ya? Beli sekalian jualan ini. Ketopraknya, lontongnya lagi dipotong-potong nih teman-teman. Enak banget gak sih teman-teman? Yuk kita deketin. Wow, kayaknya enak banget nih teman-teman. Wow. Ketoprak langganan ini enak. Ditambahin toge. Mantap banget. Ditambahin bihun. Kasih kecap dia teman-teman. Wow, mantap banget. Tinggal kasih kerupuk dia teman-teman. Wow, mantap. Udah. Oke. Berapa bang harganya? 12.000. Wow, murah banget teman-teman. Mantap. Makasih ya bang ya. Sampai ketemu lagi ya bang. Dadah. Wow, Ini mau. mantep banget ketopraknya ini. Mantep banget ya. Aduh, mam kelupuknya ya. Pedas gak itu kena? Enggak. Enggak. Ih, enak banget. Nyam nyam nyam. Enak ya nak ya. Ketopraknya enak. Wow, enak banget ya teman-teman. Lagi diaduk ya bu ya? Iya. Iya, Bu Ani lagi ngaduk ketopraknya nih teman. Aduh, ngiler banget. Enak banget ya teman-teman ya. Mantap. Mantap. Wow, mantap banget, kental banget ini bumbunya. Banyak banget. Mantap. Sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sini sayang, sini. Ih, Baby Mumtaznya nggak bisa diem. Ih, muter-muter. Nih, mau nggak? Yuk kita makan. Mau nggak? Tuh, Bu Aninya maam Nona. Gimana Bu? Nah, Mantap. enak banget nih ketopraknya. Wis. Enak Bu. Enak. Enak banget. Mantap. Wow, mantap banget teman-teman. Mantap? Mantap. Mantap. Entas mau ketoprak. Pedes, Mak. Pedes. Nggak boleh. Ini kerupuk aja. Lanjut lagi nih teman-teman makannya. Untasnya lagi minum nih. Nyam. Yummy. Mantap.
Mantap. Few moments later. Wow, habis. Mantap. Kenyang nggak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tertawa. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Pamit dulu ya. Sehat selalu teman-teman. Dadah. Dadah Untas gitu. Dadah.